India rama lockdown kan kalpui mek chuan athalam le lungchiat thlak zong lampon ngong anei chhozela chungzinga mi tebeng verber mai pakhat chu rethei wang le eitur nei tol wanga nu pakhatin afate pangalai mai ganjes luya anam thla ani tia media chen khatin antarlan hi ani ome hethil hi nimin ni som pani sandeya thil thlengkha nei in media tam takin achan chen hi antarlang ani Uttar Pradesh State Badohi District a khopakhat Gangali bulmaya jahagira gatda chuan nupakhat lockdown awanga na thok thei silo eitur engma an nei tolo awanga mangang chuan afate pangalai mai chu Gangaluya anam thavekani te in police thena report anron theluta chu report chu police te chuan arangtaka bozing halin henu hian afate pangalai mai chu Gangaluya hian anam thlangei ani ti anwa fin fiata ani police te reporta alandan chuan jagira ghatta cheng manju tia ko mai chia chuan apasal muna tia an ko mai hena chuan chung ko mamo leina tur adila amai ro chu apasal muna hian pelawin nasataka anin hnial thin rim hnuwa manju hian afa panga te chu hruain achu santan in ansoya afate ho nen chuan Gangalui lampanin chuta chuan afate ho chu tuya chuan anam thlataveka ama po chu in ilum ngal tumin tuya chuan azong lut ve ngal boka amai ro chu manju chuan arel ru chu thlak le in luikam lama chuan aron leulet le ta ni in police report a chuan tarlan ani tuya tanga alo hleu chua awkama athulai chu abulvela na thoka omte chuan longmo in rang takin no pongte chanchuak tur chuan tuya chuan anzuang lut venghal hloma amai ro chu vandoi thlak takin an hlotling zo talo ani Badohi District Magistrate Rajendra Prasad le Superintendent of Police SP Rambadan Singh ten helai mun aron thlen po hian no pongte ruang zong tur le la chuak tur chuan tui thiam rual tim ni lai an tir lut venghala amai ro chu vandoi thlak takin no pongte hi mu zo an ni chuang lo ani Police reportin atalan zeldan chuan manju in afate pangalai mai tuya nam thla a ati hlum na chan hi lockdown chung eitur an nei lo wanga mang ang thil ti ni lovin apasal nen ain hau thin rim wang mai ani ti in an soya khotul me an mani hrechiang tu te poin manju hian rulama har satna anei thin nei in an soi ve boka amai ro chu apasal ber hian manju hian rulama chian lo na anei lo thule engwanga hetianga thilrap thlaki timai nge ani athiam lo tak zat ani ti in asoi ve thung ani manju hi athil ti awang hian police te chuan an man ngala rilrulama har satna nei le nei lo chu engponi sila afate ril thiang lim tak tak pangalai mai Shiv Shankar kumriat mi chaute puja saras uati kumruk kesaf prasad kumthumi tele anming tarlan lo midang pahni kumsom pahni te chunga thil ti hi zong apoi tak zat ani heti mek lai hian Tamil Nadu state lama po thuthin thong le danglam chanchin ngai thak nuam lo tak talanin alo om vele boka chu thil chu Coimbatore mi pa pakhat kumsom thum panga mi chuan zuin tur ahmu zolo awangin hand sanitizer chu zu aya lo inin aboral phata ti hi ani Bernard tia ko kumsom thum panga mi hi Coimbatore agency pakhat noya gas cylinder deliver na thok thin ani a zuin na sa thin tak nia soi ani COVID-19 awanga sarkarin khu khina dan khau jok siama lockdown like curfew hial puan alo ni ta hnu khan jidor frang te chu khar an ni a Bernardina zu alei thin na mun ber tasmak liquor shop po chu kha telve ani awangin Bernard tan hian azumu mai tur awang ta le ani dudua zu lei tur om lo ta ka chuan Bernard po hian lo thei lovin zu chu angai veta a zin mitana an nei thuta har satna an nei thin withdrawal symptom anti mai thin po chu kar khat chung lai alo tur ve man to ani amai ro chu van doi thlak takin chu symptom chu tur chok zo lovin athona agency tena ama invena turata na hand sanitizer an pek chu alo in tamai ni in report chon tarlang ani rangtaka dam do in panpui ne ma se chan thei ani to lo ani tuna hand sanitizer kan man tlang lon tak ho hi atlang pui thuin alcohol tamlam hi za samrukte somsari tele achunglam te po an nei anga
inatan chuan a hlom hle ani ti hriela a thawme hetinga harsatna kan to chu mek lai hian India ram Prime Minister Narendra Modi chuan inrini kalta ni som pakhat April khan India rama Chief Minister rang te chu lockdown extend chungchanga video conference anei puya state tamzo chuan lockdown extend hi thati in chunjum ngai ni se andua amai ro chu an thuthluk na dik tak hi puanzar alani loti hriela a thawme Prime Minister Modi hi naktu ni som poli jingdar som hian mipui ma thu seina hun anei dona chumi huna chuan extend ani le ni lo tur chiang taka pung chok chok tura ngai ani Times of India Economic Time te chuan thuthluk na Prime Minister hian ala pung chok lo nia an soirang lai pon Mizoram ero India rampuma lockdown extend ani don ti seilan le chiar tur tam tak a omreng thung chu ani hi state tam takinan Mahni thuna ina in an state a lockdown an kalpui chunjom tur thu ero chu an puanga chungmi te wang te po chu ni ma na kan ram din mun thlerin India po hian rampum huap lockdown kalpui chunjom atum hi chu arin oma ma zok ani state rang te malak na tlema zong lo thlir lokila tuna karon talang tur hi ka sorsina voini som pathum chundar som panhia arun update atanga kalak chu ani ama sebera chun Maharashtra hi lo thlir ho don taila Maharashtra hian case sangkhat janga somsari pali nei to in mizale som velin nonna an chan to a an Chief Minister Uddhav Thackeray chuan lockdown hi ni somthum April thlenga an kalpui don thu apuanga chuti rolin amuna zerin thladul de natur mun te po an siam don ni in asaibok Andhra Pradesh a hian case zathum somrit pakhat an nei to a thi hi paruk anum to ani an Chief Minister YS Jigan Mohan Reddy chuan lockdown kalpui chunjom adu thu soin amai ro chu mun then khata he virus lur deu na amuna chau complete lockdown kalpui ani chunjom tu thu asoi ani Karnataka hian tun din hmana case zanhile sompali nei to in mithi paruk anum to a lockdown hi ni sompanga dang po seile tur ani amai ro chu khokhir ne ero amaya zalendu uzaka kalpui an tumbok hengbaka hian Telangana le Odisha te pon lockdown hi April ni somthum thleng kalpui chunjom zelan tumthu an puanga Delhi te West Bengal Puducherry Gujarat te pon lockdown an chunjom tur thu hi an puang to ani tuna kan sia theichina chuan Punjab hi lockdown extend thui bernia riat ani a ani state hian mai ni khathleng lockdown kalpui chunjom an tum ani tuna hian Punjab a hian case za somthum pani nei to in mi som pakhatin nunna an chan to ani Mizoram chuan tukin khan cabinet meeting nei in voin tlaidan hi khan Chief Minister le NGO sang te MKH political party te le local council VC Intelcom te IO te chuan assembly annexa meeting in lockdown chunjam turin thu antitlovele ta a mipita na phurit na srutuk omlo na turin local task force ten room manna an kalpuyang Mizoram lockdown chunjam tur hi April ni somthum thleng kalpuile tura rel ani sarkar ina thuthluk na asiam te hi kan thatla tura an be se thilani ti rethiam tlang turin kanin ngena he COVID-19 shileng hi India hian a control theimei tura ngai ani to lain Delhi an Nizamuddin huna thil thlenga wang khan boruak adanglam le zo tavek ani he COVID-19 awang hian khovel mun sangsanga crime rate atlan hiam hlemaya hemi chungchang te po hi next video a en hole kan tum don ania clear tu te jawain mang tha ole